Loite ho tu lai khanga hi chili maung ki mu Nirma washing powder hi naman di hom non lo di hom chaka hapon hi jong le na new laiwa hi chi advertise hong ki thoina na za kha diu na ne het kha diu hi in ana ve leo chun na lungu yong hil hle jing ding hi Washing powder Nirma, washing powder Nirma, दूध सी सफेदी Nirma से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए. Loite ho hi chi Vonsop na Nirma hi ti lai chun Vonsop na za za mjong le ama hi India gam sunga dinga hi ana sapen aki zu thlanan spen cho nei in ahin la ip a ball khil je oham ti la ya 60% azu thla na wachun tu ahin 6% bo ahi ta ne hi hiti hi je chun tu lai khanga Nirma washing powder hi akhe be se tapon Nirma company jong adang khle jing ta dang khle jong le Nirma company nei pa ahin bol do pa Karsan bai patel ki tipa hi tu lai khanga India gam sunga dinga ahaw loi khatchu ahin lai je ne hi tuni ni ko hen Vonsop na Nirma ko Karsan bai patelin ipidinga ahin sim ham chule Nirma kisut na koma chapanglim umnu ko ipidinga ki koi ham athu sim jong ananga yoite ache sa 1945 kumachun Gujarat gam sunga kun Karsan bai patel hi ana pingi ne hi Karsan bai patel apa hi Khodidas patel ehin ama he miken theita ne hi in again theize ehin achapa skula kai raun chu paten asin sa zo pon ana ve kol zo pon hi ti chun sumhol na in hin kho hi ana mangi ne hi miken theite ane hi ji we hin Karsan bai patel apa hen achapa hin lekha phracha in simding hunung ting le service ham ahin nei ding ichiting chule ain sung again theina wa kona hung ki do do ding hin ana gel in ti chun achapa hi phate chan lekha he ana sim se ine hi ahin la achapa wang hin lekha phracha sima hi tia chu service nei ding hi alung tup an hi pon ama he businessman khan hi ti hi tha na no mi ne hi hi ti chun phana che che en Karsan bai patel hi kumsom ni la kum khana hi a hin BSc a kaina mun chu a hin zo tan ichilai mun a hin zo chun lab assistant in na a hin tongin chong khat zo chun Ahmedabad mun a khun Lal Bhai Group in na a hin tong kin in hi hiti chun phana che che en 1969 kumachun Gujarat gamsunga Department of Mining and Geology Jimis in na a hin tongin hicha a hin to akon chun a in sunga cha phate cha in a hin wa zo ta ne hi hiti chun phana che en 1970 kumachun Karsan bai patel ding chun boin ta khan hi ahung ta ne hi aji chu hichilai ta nupi ho chun wadung la von asop teng leo aman jiu washing powder hi sarfi aza za na nomin ahin la Vonsop na ding hen akisu pon hichi achun sol sada st ho hi ani ki hlai ne hi hi choja Karsan bai patel hen ahin mudo atan ahin hedo atan hichi a het do kon chun ana to na mun chun aman jong hichi washing powder hi ki tup che aphata khan hi sim do ding ahin ti tan hichi jawa kon chun aman jong sun ting le na tongin na to zo ting le hen experiment hichi washing powder sim do na ding chun pan hi ahin lapan ta ne hi hichilai ta chun achanu nirupma hi school akain nikhan hi ama jong school ki khen hin inlam zo ding na chetan a hi le hitia lamle na chi pe na chun gari khan he tar khatan ata kha chun ama han jong lo in hin a puiloi cheleven a hin la ana dam do zo ta pon ana thita ne hi Karsan bai patel dinga nirupma hi achala neu pen cha hin aman jong alung se in angai lu pen nin hitia achanu a thi jawa kon chun ama jong alungel anom tapon achanu ngai na chun hin kho amangin hiti chun aman jong lungel khan hi hin nei tan hichi alungel chu achanu hi leise nin umte hi jong le amin aman lo na ding ai lo la mi tam ta pin a het na ding wai hin aman jong hichi washing powder sim do na ding chun experiment a hin bolin a hi le khatwei chu ahung felin hejo chan ahin bol kinin a hi le ahung fel kinin azon awang chun ahin ki bol do ta na hi hichi ahin bol do zowa kon chun India gam sunga Vonsop na dinga apha pen le amin thang pen anasa pen chu ahung he ta na hi Karsan bai patelin hichi washing powder hin sim hi Vonsop na ding nang aki su in chutilawa khut sop na ding in jong aki su hle jengin India gam sunga hin achi hle jengin ne hi Karsan bai patelin hichi washing powder a hin sim chu amin hi Nirma asa in a hi aji chu achanu men hi Nirma a hin ama hin achanu hi Nirma ta ana ko ji chu hin
Iji chun aman zong washing powder chu Nirma tian asa in a cover chun chapang lim kha zong a koyin ichi chapang lim he achanu lim ta hi zong le achanu lim design ta bangin ana bolin hi Carson by Patelin zong washing powder Nirma chu a hin sim do tan a sim do zowa he azu udi hi ahung hi kitan azu udi pha na hen ama zong dukan bol ho komina chi in ichi Nirma chu azu udi ngo hin ana seitan a hin la dukan bol ho chun thupi thulang in zong ana la povin ana zu pi num ta povin hi hitia azu pi num lo pha na wa hin ama dinga hin lampi ni hi omin khat chu hi che sim ho chu anga ading ana to na luya phara chan na a to ding chu khat na hi in khat chu hi kille hi chi asim ho chu aman a choya akut ta mi ina chi le le a aga zu le le ding che hi in hi chun aman jong hi chi option ni chu a hin ke hlenin a hin gelin a zona a hin hi chi hi akimo paisa nga ati in hi ti chun mi ina chi aga zu le le ding a hin titan hi ti ama chamta zu ding hi a hin ti phan chun Jingka office chi masang ting lehen cycle ki manin ichi Nirma asim ho chu apo in mi in azon lele en mi in a chi in aga zu lele ta na hi aman jong azu ti la chun thlabe se apon mi za khatla chun mi khat mi ni in bo aki cho ovin amang ho jong chun adang dang ahung so do ho sanga apha zo hi chu a hin he tawin ichi a het phan wa chun akim vela ho ahung ki sei pi to ovin mi tam ta in hi chu a hin dei tawin ahin dei phanwa chun hi chi Nirma washing powder chu ahung chi hle jing ta na hi hi chilai ta chun surf excel ki ti kha zong he ana chi in hi chi surf aman chu ke ji khana hi som le thum ana hi in aman tam ji chun migen theo chan anik cho zo povin en la Carson by Patelin ke ji khanin cheng thumin a hin zo in hi ti chun migen thei ta ta on jong anik cho zo we ne hi ti chun washing powder Nirma chu aman hlom to a phat to hi le mi ho jong chun a hin dei tawin a hin ngai sang tawin a hin ham tho jeng tawin hi hitia ahung chi phana chun Carson by Patel ko mahin sum hi akiwa tapon Nirma company jong honding ati in chule hi chi Nirma washing powder hi min aki cho hitam phat lo kha a hele ahung le ki deu ahung le lo jong le sum a le ki ding hin ana sei ne hi aman jong ki ta thu ana seya chule guarantee jong ana pi ji chun mi hon jong ata sanovin hiti chun mi zo se chun a hin ngai sang tawin in ki cho win in zo se hin hi chi Nirma washing powder hi a hin mangam tawin a gam ta na hi hitia ahung min chi jing phana chun Carson by Patelin jong sum a hin hau hle jing tan hi chi sumu ho chu ama company a ding hin a hin mang che in hi hiti chun phana chi in aman jong ana to hi chi washing powder Nirma asim chu a hin kop pe in a hi le azona hen ahung boi thajing tan hitia ahung boi phana hen ama jong hen hi chi ana to namun chu da hla hi chi Nirma asim chu focus zo ding hi a hin titan 1972 kumachun aman jong ana to namun chun resign letter hi a ji in ana to namun a kon chun a hayen hi ti chun Ahmedabad mun a khon factory khani mun khani akicho in ichlai mun chun hi chi washing powder Nirma company hi a hin hongin ichlai a hin hona chun mi phabi pi hi ana tong ding ana ki kovin hi ti chun na a hin tong pan tawin hi ti chun phana chi in mi pin jong hi chi Nirma washing powder cha hin ngai sang che jingovin India gam sunga ding amin chi pen chu hong hi tan 1980 chan chu amin chi hle jing in hi hitia ahung min chi na chu Carson by Patel hen radio s hen jong hi chi Nirma company hi chi washing powder hi advertising in ana pe in Juti lawa 1975 kumachun Purnima advertising agency ho to ahung ki line in mi hena dinga za thilana bol ji chun ahung min chi hle jing in hi Nirma company hi kum somle kum thum sunga chun radio so jong ana zaw ji chun Gujarat le hilawa mun chom hon jong ana he ovin iti chun kum somle kum thum hena min chi in hi chawa kon chun ahung daung ki ta ne hi hitia adaun aji chu ichilai ta chun surf ki ti khan hi ahung so de en ichi surf ong so da kon chun ahung min chi in mi tam zon dong hi chi surf cha hin mangnum ki tan ichi hin mannum ki phanwa chu Nirma hi ahung daung hle jeng tan Nirma ahung daung a kon chun dukana jong ichi Nirma hi koima chan a hla povin koima chan jong ala num ta povin zu ding in jong akoi num ta povin hi hitia photlot lowa Nirma company ahung daung jeng phana chun Carson by in jong phar chan lunga hin gelin
pha sot ta pi akigel zuwa hin actress min thang ta ho hi numei ho hi a hin mang che in hi chi Nirma company chu promote a hin bol sa tan hi che a hin bol sa zowa kun chun atha be in hi chi Nirma company chu ahung hing do kit ta na hi atha be Nirma company ahung hin do kit pha na chun mitam ta pi hin anangai sang tawin dukan na hol jiwin a hele ama sa ano koinom lo dukandar ho jong chun lung a hin gel tawin hi Nirma he atha a koiding hi a hin te tawin he ti chun advance in sum atam zo ana pewin hi Nirma washing powder chu ana kila ovin ana zo tawin na hi hi masanga hung po do serve ki tipen chu aman hi ana tamin ama ho a he to Nirma a he te the ana hi pon ama ho hen ama ho a aman hi su nim ding Nirma a banga aman su hlom ding hi anangap cha powin iti ani ji chuna ma hon jong lungthim kha hena phanovin India gam sunga mimin thang actress Kavita Kitinu hi advertise khan hena bol sawin ama ina bol na chun Nirma sanga serve aphazo hi e Nirma chu aphat lo jena man hlom hi in serve aphat jena man tam hi in aphalo na ki cho sangawin apha zo ana ki cho enti danin advertise ana bolin na hi le mi atam zo hen hi Nirma washing powder hi ana ha man hi ta ji chun aphat dan hi ana he ovin hi advertise bol nu thu sei chu thula lowin a koyowin ama hon jong angai banga chun washing powder Nirma chu amang jingowin hi 1987 kuma chun Nirma company in sabon tabang kha jong he ana sim dowin hi jong chana chi hle jingin 1988 kuma chun hi Nirma company product so chu 60% in ana chi hle jingin anamin thangle jingin hi hiti chun phana che chen December 1998 kuma chun Vonsop na sabon azat zat ni ahung po do ta azat zat ahung po do zo chun Nirma sabon hi to adang ho te thi ahung hi tapon adang ho zo sumi pi in a hinde tawin hi cha kon chun ahung nim pan ta na hi 1988 kuma chun Nirma company hen 60% in azu thlawin ana chi in hiti chun phan a chi in a hi le anim hoi in sangni la somlanga kuma chun 12% bo ahung hi tan sangni la somla ku kuma chun 6% bo hi ahung hi ta na hi hitia Nirma company ahung nim thla jing na ji hi ama sa serve ti hung po do chun Nirma cha na pha zo lo he tan hi che na pha zo lo wa kon chun ama ho jong a ki ho lemu bin hiti chun ama hon jong vil ki ti khat ni a hin bol do ki ta bin hi che a hin bol do zo chun Nirma a tabang bangin aman hi ana hlom ta na hi aman hlom kyo hi lovin ama ho hen advertise a hin a hin tho ovin a hin bol ovin hi chi vil hi Nirma a sanga amin chi na ding ailawale mi pi ho Nirma akona ki gam thla nawa hi chilanga a chi lu theina ding wachun na sata hen advertise hi za nin ana bol vin hi hi chilai ta vil le Nirma akite non lai ta chun khan hi ahung po do ki nin hi chi chu Nirma bangin aman hi ana hlom ki nin hi hi company a jong cha aman an hlom ji chun mi pi hon jang an devin again thi hon jang an ki cho zo vin ama jong cha na min chi hle jing ki nin hi Nirma to kite ding ahung pha na chun ama hon jong Vonsop na le sim to lovin 1990 kuma chun kisil na sabon hi hin sim movin hi chi hin sim do zo wa chun actress min thang ta mi khat ni hi advertise ana bol sa ki no vin hi Nirma company in product khat le ni le asima achi pi jinga hele zo ten la company o chu hung no phathei hung nim the hi ji chun ama hon jong sabon jong hi za nin a hin sim movin hi ti chun Karsan by Patelin zong Vonsop na ding adang khat Super Nirma blue kiti zong hi ahin bol do kinin hi hi jo ahin bol do zo zong chun shampoo face wash ai lo le mela thla ding chi ho kisan zong hi Nirma company in ahin bol do tan azat product ahin bol do zo chun anakite people chun Nirma company in itabang izat bol do zong le ei phajo powin te tin ana sei ne hi hiti chun phana che in sangni kuma chun Will company in ana sei banga chun sangni kuma kon chun Vonsop na la adinga will kiti pen hi ahung min che tan ana sa pen hi ahung hi ta na hi hi chijawa kon chun Nirma company akona ahung po do sabon hen lang ipi hele hi cho chu aluin anu umtan atha ahung so do pha na chun ama ho acha che be se tapon alang khana Karsan bayin jong hi chin Nirma company chu aza za na hin a hin puitan 1995 kuma chun
education lang hi chi pi de ne tan heti chun Ahmedabad muna kon Nirma University khat hi ana hong do in hi hitia Nirma company en azat ana bola ana boi pi pha na chun ama sa pena ana bol do washing powder Nirma chu aboi pi zo ta po na hi le hi chi washing powder Nirma chu ana nim che sing ta na hi ama sa pena achi pi pa abol ta alo si chun ana nim tan sangni la somle li kuma zong chun Rajasthan muna kon cement sim na factory khat hi ana hong ki ni na hi chi a company min chu Nuvuko akiti in hi Karsan by Patel hen cha pasal ni hen ne yen khat pa min he Rakesh by Patel hen khat pa min hi Hiren by Patel ahi in hi chi Rajasthan gamsunga Nuvuko company cement ki sim na ki hong hi India gamsunga dinga cement ki sim na la adinga alien loi la anga na chu ahi in hi chule Nirma company en sangni la somlugu kumachon cement ki sim na la far ki company khan hi ana hong kinin ichi la far company ahon hi India gamsunga denga cement ki sim na la alin pen chu a hi ta na hi hiti jan phana che en amasa ana boi pi pa aboi pi ta alo wang chun azat na aboi wang chun sumtam ta hi amasa sangin ana ha mu in hiti hen India gamsunga denga ahau loi khat chu ne hi in Carson by Patel a total network hi $4.9 billion ahin ama hi kumsom git nei lang cha hi tan ate ta wanga hin mi ngai sang khat chune hi in mi phat chomna ding thil tam ta na bol to mi khat chu ane in hi loite ho tuni ni ko a washing powder Nirma hung ki sim dan Carson by Patel a business bol dan i sei naw hi chan hin ki chai tan azona chan a hin velai ngai jo sen bon chaw chun ki pa thu kan sein video tha hung ki taka sin ananga jingoi te